Uba Kenneth Shadaw ubolong unongilam barim ka kanhon kinohingay school badru nong seng ya ka ri kasi free morning school ka school ajing kai a ya kikna baduna hakyo ka kot ka badan hanongston ulapan pau ya kijing songkhia mensim banyu i badan kidukan kibathep ya kijing bam kibaklut haki plastik da ka baw ulapan pau bakamlong ka basingan nagbanta ka koi ka khia jong kibriu ula kuntu ya kinong di bagi deban kiar ya kum kini kijing le bat kuntu ba kabha yaki bakin penan kam da gisla habasong ya kijingbam kum momo kijingbam khasi kibashat hi kum pusau bat kiwe de ni da kiwe kirukom song kibapen singan ya kakoi kakhia ya kani ba kenet shadap lapan pau haka integrated health camp balapun long da katnat ka district medical and health officer west kasel district harkat kajingis nok tilang bat ka megla is control society max haka school ri khasi free morning school nongston ti sau kablong ru shibenta gajingang not bat ban wer sungpha do ba shadap ban aya gajaka khana bagi pai ba kinyo jingmentoi haka te gajinglang ka dr m amprin lingdo menteri katrat ka koi kakhia kalalong kum ka kongsan bal asanan lang ru da gajingdon lang ba gabriel walang mla ka nongston constituency ka dr n kharsono dhs mch and fw uba garret lsn dites DC ke West Kasil District ki doktor buat kiwe-kiwe. Ya kata ke integrated health camp la yok ban sedang naduk ke power step ha ke baki nong tray ke tanat ke koi ke kia. La yok ban let test A bat I dawai A ya ki bubun ki pat ba. Bat nakaliang jong ke tanat ke koi ke kia kalau anak kerpang ru ya ke core breast screening ban test ya ki syadem gelong kemi. Umumnya waktu direct hakani. Tersyai kata ke health camp. Namban sema. Ini kilong very important ke. Malaongnya kita kinang biru. Malaongnya kita kinang biru. Pide ban pentanne, pide ban peninne, pide ban penyakne, pide ban perinne. Malakrennya kita kinang biru. Tekanya kayak kelang sabang di jimbang makhluk direct hadane ke plastik. Hanya full of chemical dan air cancer dan air jimpan lain juga. Tenanta tidak mok. Kau nambah tidak mok. Ya tidak mok. Kasorwa domok kabaklik, kadomok baklik, direct hakine, but direct hakine. Dakalak tak kisah ayati beriu, bakin di. Kabi baru hoi ke arung atau ke plastik. Kisah ayati beriu bandi. Tedang menghakaniru ngaordari upusau. Ubaklik bah, kison hai ni plastik. Kamdai kediti cuma bensu pelat Bapaknya yang kesini independence, mereka jingwan cuma saya district tropi dari Bandung ke jingwan ke lokam jeliu. Batna kata ngoong ni isa ni nyele apa kat sauterik. Nang balasay na dasim ni kasalam, apo kamadan nanti ngatip bang aklemwan siya nung stun tangban high passport size appearance, right? Darugan yung step nga dedicate yung kapor nga bamikpet ikitay kijaka siya tay sa pagkongkar siya hindi ba siyong hindi ginang yalam hindi kasangka hindi pendet tangga duty di siya ada mo ya pliban no ki doktor di principal iba Kenneth ki staff jong ganito institute a school dari khasi free morning school day south Bleshipon yung workers from the social welfare department kibawanan ni. Dipilapik menekasni siyang psychiatrist hangni banglawalam kerpang banyakendo yung ilongyeng ilongsem kibadon kikon kibaklumar jingbo jingperkat kibadon kikon kibasdang bansya pengop haga jingdi kuat jong di drugs di boper tip piatik ne piatik by psychiatrist jong na ro na ila shong ni but ila persang ban sungtu ban kren yaki families ki bawan ban ne kanduri nilawan lam ya ka blood donation camp ni kublay shibon DC principal the DMNHO but ibay kandai mud Ibriyo kilawan terwa mensungha ya gasnam banra sa blood bank ban ay ya kibriyo
Ibadam tam kerki ya kesnam niladek niwanra ya kawai ke machine banyarap ya ki kenthei bakin wan ban screen na kabenta ka breast cancer screening khat sawat kilong kumi pila yen scam bat pila ong jang kat bajangan let kato ka machine kan screen yang kublai shibo ni gitu di khat sawat kilong kumi ki bala pergi dalam sa badang kam bandai kan screen ibai na kita bilang kami mene ilang ba kadang gajing pair tengi wan ni mentaka siru bandang ni nataka ICTC testing namtaka HIV AIDS hat sangot kinong sosnong kanong stone taon mene kinot banlet ang test no yana Nai kipriu, kibat, kitim, kileran, kimkwa banlet bantes, bat ngasusi bantetip go kena school, kamta mo pi, ngapa? Kani kedai jinghikai ya pi, ba uknyam jingpang HIV/AIDS hakajela upar nimpat don di numbers. Na kita kibai share needles lagi kita kibai di drug nimpat don proper number ninangwa dia kata mereka bakalong kadai sexually transmitted kasyong ka kle kaba klem berkat experimental sex kon baik jangan to ya di ya kan mau tang to bai bo pi Baik yang di district Parkway, habis dari kecil coaching kia, nanti dia cakap Waksha yano ban ta ya pi neban penjat ya kajingin jongpi. Dai tamba pi usabi udan anak pi jongpi. Tamban chupentit ya pi watin. Kani gede kajing shisha. Ars pa aku prangut ki bapang HIV/AIDS sa district jongpi. Sakaway ka waiting time bomb. Anytime, kung mapatay yung nuclear bomb, boom! Hakatakapor, ninlet siya no. Kasokar MDA, kakwa ya pi bantip. Hinumlakan mo doon, tanong hakikinit snem. Bayap na ka HIV/AIDS ka district yung pi. Arpongod kibriw kiyak na ka HIV/AIDS. Ba't kabakang katang galong? Bale si kitip kinyato yeno. Kibasyong hakayin kasem na jong kiro. Kisya ya ka exposure. Ba't nidan prangod iklong kibadang syuka, kibadang rid. Hapo kasi kanrius nem kibak. Ka kaligapurtay. Ba't kajingpang HIV/AIDS. Tepi kikon ibapuli inong hikay snapa pikwa ini banginun ya keren ya kajing shisha pikwa on everything is good, everything is not good, but kadai kabasim kabanikong baka sorkar ko ngitip bat ngin le ngitip bat ngin le Barabor siya keren kumakren haplim siyang ugan tau HIV/AIDS sudan uta draining tip kajing shisha but yang knyang jing pang AIDS yo kem haba pisyong ka patar